ngena ubona ke umdlalo wesibili lapha ke okuyi second semi final umdlalo ke omuhle ke kakhulu bakwethu isigubhu ke sento okuhle ke kodwa ke njengoba ubona ke lapha ke iqembu Lemboma FC from Bramfisher lingena ke laba kwethu lithathana ke phezulu lapha ke neqembu le Doornkop Students iqembu ke elivela le eDoornkop lapha ke ePhesheya nje neDobsonville nje empitshana ecishe ke amaqembu ke la omabili akhelene la neDobsonville ngoba ke mawuphuma la extension 3 Dobsonville uye ke uwelele ke Phesheya la khona ke eDoornkop kanti ke mawusuka la eDobsonville 1 lana ke ngasemoli uye ke usondele ke impitshana la uphumele ke la eBramfisher ubona ke amaqembu amabili ke la ethathana ke phezulu uma ngithi ke ngibheka nje indima ke la aseyihambile lamaqembu ukuze ke afike la kuyona ke ilast form bangibheka ke la iqembu lemboma imboma FC ivela ke la ku group C lapha ke kena ke position number 1 amaphuzu ke la ayishagalombili 8 points beza nje bahamba ukhalo la bafika ke ku last 16 bahlangana ke nomkhaya lapha ke iGoldman base beyiguqisa ke la ngamagoli amabili kwelilotho base behamba ke ukhalo lwabo befika ke la ku last 8 bethathana ke phezulu neqembu leChipolopolo lapha ke umdlalo owaphela ke ngokulingana 2-2 iscom zayibambene ke la kodwa ke kuthe makuphela ke umdlalo zase ziya straight ke emlotheni yayisihamba ke phambili la iqembu lemboma ngamagoli ke awu4 amane ke amagoli kwamathathu 3 goals kanti ke la ohlangothini ke lwesandla sami sokunene uma ngibheka ke uhlangothi ke lweqembu leDoornkop Students ngibheke ke la bakwethu bavela ke la kwingadlangadla ke yegroup la amaqembu ke abelapha ke abenzima ke kakhulu lapha ngoba ke cishe ke oskeping kethule ke bavela lapha cishe ke lapha ke amaqembu afana ke no Black Poison bavela ke khona lapha bekunzima ke kakhulu ke lapha bakwethu kodwa ke bahlalela ku position number 1
with 10 points beza nje befika ke elangu la 16 bebhekana ke neqembu leMathole Gunners baliguqisa ke lapha ngamagoli ke amabili ke kwelotho base bendlula njalo ke bezaneno bafika ke la ku last 8 bahlangana ke neqembu leMutagasi bekubona ke la o champion ke ba season 2024-2025 base ke bebaguqisa ke la ngegoli elilodwa ke eqandeni ubone ke bangena nje laba kwethu beza nje beyimisele ke ngendlela ke eyisimanga. Khumbula lapho sibona oyeye ngibona oBran Hafana Makarina ngiyamkhumbula noSanchez kodwa ke ngibabize bonke emlingani wami mvele kaKhumalo ngizawusondela kuwe mfowethu ngiyazi ukuthi ukhona ngale ethendeni ngizovela ngizafuna nje ukuthola imininingwane yonke ngiyabonga mlingani wami. Esho ke njalo ke la uBig Fish ke weMambazo ke ndoda amadoda uqweqwe ke lensizwa la kwamaqembu ke amabili kodwa ke ngaphansi nje kwemzuzwana emine ndoda amadoda uqalile ke la umdlalo kuse uNoth ke ndoda amadoda asibheke nje la umdlalo sibheke ukuthi kuphi ke mhlambe okungalindeleka ke la kumaqembu ke omabili lapha ke weMambazo. Sibheke la undoda amadoda ke la wemshengo muhle ke umdlalo ke la uma ngibheka la omabili ke amaqembu ke ibhola ke aligcina ke ngokulingana ke i50-50 ke izinto zikamdu benomandoza kodwa ke angibhekela iqembu elithi maliphethe ke ibhola elifekwe enkulu ke lapha ke ingxenye kuseyona ke lapha ke la iToron Corporate Student osibona bethola ke lapha ke icwecwe lokuqala ke kuyikhona kick emuva ke lapha ke kwesave ke esenziwe ke lapha ke umvikele sifukena ke la FC ke Mboma ke iqanda ke nhlangothi ke zombili isombe ke esoqala kanti imizuzu ke lapha ke ithi ke ayibe emihlanu ke siqalile ke isombe ngizokuthi ke weMambazo ke imbijana ke la iqembu leMboma ndoda amadoda livela ke la ku group C ndoda amadoda ke ndoda amadoda iqembu ke leli libukhali ngendlela ke eyisimanga ecishe ke lapha kuma group stages kunemidlalo ke emibili ndoda amadoda abayidlala ke belithwa ngamagoli ke amabili bebuya ke kuphele ke sekuthuthu iqembu ke la eliza ke njalo li-equalize elize ke lindlule kwesinye isikhathi iqembu ke elibukhali ke ngendlela ke eyisimanga kanti ke mangibheka ke futhi uhlangothi leDoron Corp Students ecishe ke igama labo liyaziwa ke ndoda amadoda ecishe ke abanye abantu mabebheka ke iMbomo bayaqala ke la ukuzwa lelo gama la kwamahlobo kodwa ke la badlala ke nabantu asebemkantsha ubomvu okudala ke bekhona la einkundleni weMambazo. Wemadoda ke esibili ke la ibhola ke ikhathela ke iqondisa ke emapalini ke kwenza njalo ke iqembu ke la iDoron Corporate Student ke la wemshengo baveza ke la ukubaleka kokuthola ke igoli ke la ukuze bakwazi ukungena ke la bazinze ke emidlalweni bafaka ke ingcindezi ke bijana ke la kuyona ke la iFC ke Mboma kodwa ke asibele ke emuva kona ke umbuzo ke wendoda amadoda noma ke la uphawula ke lakho wensizwa engibhekela iqembu ke la iMboma yebo ke bayiqembu elingayazi ke inhlobo ke neze ke la induku beloke njalo bebuya ke emidlalweni bagamanqa benjalo babuye emidlalweni ke bagamanqa badlale ke kuleni kodwa ke lokho engicabanga ukuthi ke namhlanje ecishe ndoda amadoda sobona ke la umdlalo ke othi ke awuhluke ke mbijana ngoba ke ngibhekela nokuhleleka kokumdlalo ke la iqembu ngempela ke elisaphatha ke ibhola noma ke lisadlala benkulu ke ingxenye linye ke iqembu iyona ke iDoron Corp beveza ke njalo ke la ukubaleka kokuthola ke igoli ke la eli ke esombeni ke soqala ke wendoda amadoda isombe ke esoqala kuyiqanda ke ngapha kuyiqanda ke ngale umdlalo ke owesibili ke osokweni ke emidlalweni ke lapha ke eyandulela ke eyamanqamu ke phecelezi ke second ke semifinal ke wemshengo uyabona ke weMambazo ke ndoda yamadoda uma ubheka ke la uhlelo ke lomaqembu omabili uma ngibheka ke iDoron Corp Students ukhona ke la uVictor Osman okuyena ke la oseyitop goal scorer kulona ke la iqembu la iDoron Corp Students uyena ke la obeyikukela ke amagoli ndoda yamadoda kanti ke mangibheka ke uhlangothi leMbomo ukhona ke uX-Men umnumzane ke oma-free kick okuyena ke la ulokheza ke njalo la eyinikeza ke inkinga ke la amaqembu ke onke ababhekene nawo ndoda yamadoda uyabona ke la kuyosiphuka ke idindi ke ndoda yamadoda kufeke ofayo asanzi ke ukuthi yiphi ke eyovuma ke la ukugoba ke uphondo sihle ke isombe ke soqala ndoda yamadoda kuseyena ke la uNoth lihle ke ibhola ke ilapha ke iMboma ke FC badlala ke ibhola ke elokuxhumana ke la
wemshengu ke combination play besuka nawo ke emuva ke lapha ke umqiqo kodwa bengena kwenkulunkela ingcenye kube khona ke la uphothuma kwaloke iqembu njengoba sibona ke belahlekelwa ibhola naba besondela ke ngempela ke la imbonga baveza ke la ukuzethemba ke neconfidence ke sesiqhubeka lapha ke isometho oqala iya ke ikhula ke wendoda emadoda umdlalo ke la wesasasa ke elikhulu ke bakwethu uma nibheka ke nje la amaqembu ke omabili ke la yenza ke bakwethu ngesifinini ke esikhulu ke la ukuzokwazi ukuthi ke bese ke la elungisa ke konke ke khona ke la einkundleni bakhona ke abantu ke baningi ke la bakwethu babulala ke inyoka nje ubone ke begcwele nje obuhle ke konke ke bakwethu kuhle ke konke ke okulapha kwethu sigubha ke la iminyaka ke bakwethu engamashumi ke amathathu ke sikhona la siphethe ke imidlalo uma ubheka nje kahle ke lo konke ke okukhona ke la nabaxhasi ke abakhona ke kuvela ke ngokusobala ke la ukuthi ke cishe iyona ke i-tournament ke le enkulu ke la khona ke eSoweto noma ke la eJohannesburg cishe nje kuyiGauteng yonkana ke iyona ke i-tournament ke la ethi ke ayibe ndala ke la nje ubone ke isigijima ke bukhoma la phakathi ke kwamahlobo bakhona ke la ozakwethu ke baningi ke la sizoke sithi ke la ukushiyelana ke inkundla ke impijana la nje ubone ke sihamba nje ithathwe ke ibhola ke manje ke ayikhona ke laseliphumela ngaphandle ke ibhola ke lawo lapha ke Durban Cup Insurance bafuna ke lapha ke sika Marose uyabheka ke manje ke udla ke amagalani uyelikhoba ke ibhola noselivala ke ubonta ke lapha ke lasemuva ke Impoma FC iqanda ke lapha ke kuImpoma FC iqanda ke lapha ke kuyiDurban Cup Insurance ayitala banana madoda kunzima ke kuyesinda uyashelela la isombe ke sokuqala wemjemane kaNdaba omuhle ke umdlalo ke ndoda amadoda sigijima ke la kwamahlobo Durban Cup Insurance note lapha ke note lapha ke kuImpoma FC wena mjemane namhlanje bebona nkandla osathe professor kwaZulu Natal salamuthi wethu yabona selenesi esathe hoza kwaZulu Natal besamayona teste behoroga horoga silezinyalo horoga tenga kwano kwamahlobo festive games nogora berega ngibone baka MTN salagarigari bella batemba GGT growing Gauteng together 2030 salagarigari bella kasensia lemotezo mama sema kama za Durban Cup Student hata ngizana kama samboma ngezake siya madumame bella sema selimezi yarona kele kau la hosa temari kwa station na me compensate na chomonseme sala votu mohane Fodere, ona le fora, era bela que te que se dicado, era bela que se señalo, esa era lo que más como vete, arwana besos, ese era ba kalema. Tara kena ni nani keseso, ara bela la ko da ko se ngone mbona fse, ene te kwa kwa masomo fesingin, ene le ver kwa masomo fesingin, passa malone baka Hollywood bed, passa malone growing Gauteng together, passa mali MTN, mani tuna surena, eskabali bala, batele bane batki penet, ele no te Durban Cup Student, ara bela la ko la basa kwa la koka, ele ko le ko debu, ko le mchomane gandaba, la Papa Ratota, Embilendao, Salate, Yarazana goal kicker, Abagarazana goal kicker, Yarazana Tua Mabota, Elena, Oscar Montero, Owen Sabutasa, get up, Arbella Locola, Salabella Bravo, I was a Boma FC, Ababa Capat, Onabana 99, I ran never lie. I ran never lie. Cameron shoot,
Professor Tudeke Channel, Eleanor Stopa Samboma, Eleanor, Stopa Samboma, Eleanor the Director Student, Sekama Kala Kaba, Kama Sobo Festive Games, Horogilena, Horogile Managamutsiri, Horogile Papa Tamad, Alba Sakula Zomra, Arahana Director Student, Aba Sak, Aba Kaba, Sanava Rabana, Arbana, Alba Kwana was Solomra, Ebe Gobana Linko, Osubutab, Abazo, Yahana Director Student, Aba Sakula Salavantes Padona Takano, Yahana Takano Stopa, Eleanor Stopa Samboma FC, Eleanor Tomboma FC, Eleanor the Director Student, Regawano Kwamasobo, Festive Games 2025, 2026, Eleanor Kimone, Waga MTN, Eleanor Waga Kiwi, Eleanor Kimone, Iwaga Hollywood Band, not to make a bambini. I don't know about Basile, Eleanor Barboni, Albaga Different Student, Samans, Yahana Bomapsi, Azahulu, Abarmella 10 Gama, 2 Lagato, Ebaga Different Student, Abasab, Abarmella, Everybody Habamara, Ebana General Tail, Ona, Ebana, I want a different student, Abasahulu, Obana Jet Tomayamela, of Salonamaz, Abasahulu, Ababa Hosago Tava, I remember Matobo, Matobo Secondary School, Ebesahab, I like me so much time, I want, Abasahula Kugahab, Yahana Hosamra, Eba Rabarwan, Bamashi, Arbona Hologodi, Yobrelezi, Kato Kato, Samego got Samego, Nando Copesway, Chamanagandab, Kitila Mavota, Indalabal, Yasamati, Ugogai. Kayagani Siala Matuez, Eleanor the Stopa Sambomasi, Remogalian Tamatsanego, Remogalian Tamatsanego, Haki to Higabella, Ayakona Satomini, that was a Vidagalibella, Egana Catalinesi, Alibella Bomasi, Eleanor Tombomasi, Eleanor the Duran Gopsur, Arbonabasawini, Abasagarated, Bena, Benava Vosa, Yamela Flaga, Yamela Flaga, Harima. Tala Motivational, Tala Grebella, Kumahame, Kavana Big Fish. Oh, Randy Milaki, Kakabin, the Godfather. Come on. Big Fish, Godfather, I'm coming. I don't know about Zahara, Sahabi, Ezra, Gadwar, Godfather student, Abakama, Mulan, Wasamala, Togo, Taba, Evasaho, Esaraguanca, Espetora, Natakano, Harigataya, Bona, nepotism cannot twist the pin. Godfather. Fiski Kakono, Kale, Makatanaba, Relevante, Basibari Topa, Topo Bede, Hokoha, Deron Gops Chirate, Hokoha, Snake Park, Hopana, Snake Park, one of the latest township Takakono Soatu, 1992, Hana Snake Park, Sikolaha, Hopana, Abasibara Topa Sapa, Hokoha, Brandfisha Dogwa, and Brandfisha Hana Simolo, 2001, had a simple face one Malama Kola, and the Hachana Kelekaho, Hola Teleta, Basibari Topakabuere, Pelehanga Taboha, Kilakaho, Kilabahadi, Baboroki Hota, our sponsors, Hollywood, but in the Fata, Hora, the Samagoya, Kakono, Komashabo, it's all not Pele, MTN connect the people, who go open our MTN, Hane Kalaha, in the Legal Kola, and 1994 connect the people, Hane MTN, Horoka, Trek, Elemana, the Tefatong Hore, Korea, Isilesekile, Score, Elemana, the sponsor, Hotabalo Trek, Gala Malaya, Patete, Abala, Bakakwano, Joba, the city of Tobacco, Nakali, Nakikila, Rama, we get the Wimahadi Bambele, Wahoma Mamana, and a Kakwano, Kohopola Hore, Katamon of Choban, Ogahopola Hore, Hanagisimala Hodiramo, Hanagisimala Hodiramo, and Balale. My commentary in Elegama 2004, 2002, Hanagi Simula commentator, Bahola Balale, Oga Hopala Hurricane, Hakisa Fusik, and
22 22 years ke dira mo moragalo le lebalane re ba ka kwa re go tloga ka Durenkop ka kwa a ipetlela ba right wing left wing a le pelo a sa pale le raponyana gone porra gona mane o ka gopola gore ga jana le ka ona le la shoes le na batshameki ba feta le some ko PSL what a coach a dula tirentle gone nnete a sala ka kone sa pele no to di tlhopatse ka bobedi Durenkop student ga ba le basimane ba ka go ga boba o ka mo gopola boba ba ba ntse ga ba mo itse nna ke a mo itse o na tshameka le setlhopha sa Sondi Vultures ba lo ba tlhola ke bua ka the real boba e rile ga fitlha ka go Bradfisher ka kwa a ba bula bottle store e le mothantle go diragatsa ka go Phase 3 ka kwa boba a diragatsa ka bottle store a bo a nna gape le restaurant boba pub and restaurant ke mothantle go dira di soul session ka go Bradfisher ka kwa le ga ke kwano wa Kgalema Kobela le ka dira ka go Lando ka kwa a re banna dirantira le tsela go tshameka e le beletse le bala le tletse ti e le se ka bakgona khamsa bobedi sa le tsatsi be khapa a Durenkop student come home with a stop and say, I found a sub boba, everybody to the student. How goes the regular call, Hobala Bacasala, the corner, the popular on it. They are in number Casagara, some of the Kapagabonet, everybody did and get in Malay. Everybody about to Hokapana kept testing. I'll come as a castle Hokapana, some million not Kapagabonet. Hello, Hokaka, thank you so much. Then Naka got to be Tatibalabala like a Komakaba. How go Hopola, scholars, Samashobo. The school, give a history of Mashobo. The players, Babasatimba, Eva produces scholars, le corner la filagasi, le corner la spusso filagasi, on a check a corner zone, can I do the most steppers and keep one of our collar, and I got this as a Nepasa, and Sakoma secondary school, Okahopalagana send us a student take a quadro, principal of Fanel Repasha, Malava collar, give a history of the quadros on 10 minutes. How can Hopolas 1996, Handel Baroka Hodira, and LA blessings on it. Before that, something change on the pena. Carolyn change on a committee that in Nakonefa. Something to Baba Lava to a channel passage. Everyone was going to go. I was going to go to the castle. I can't go to the Boba. I got hope of my share and the Balan was super Bradfisher Barcelona. Everybody was super Boba. I was about pressure to the Hotel. But about pressure, I got hope of Hollywood. In that whole like Carazeli, the Carazeli and Jomo. Almost you can be kids. Diceva la terima coladina next up big of history Yari Kopa Komari go Hopola Durenkop student Kimasima go block 7 Kakwa Baba Sima Baba Dirantiro Skop passes a Durenkop student Sinzama Tabiki Batana Tabiso Sanet Zakela le Pop OB le Kopalele OB Leonel Colonel Balani Baba Insignia Basso Mamo Baba Insignia Basibra Baba Toboricati Sinzara Valet, I was about pressure on the Valet student. Everybody to the Valet, and got an eligible before. In the Halaba Valet Copa, Copa, I see to Valet. Hana refore, lieutenant le bala la kakwana mashaba. Oka hopola, se tropa se si win tournament kakwano. Ho khaisa di tropa di le tsinyana, ga ile gore historiaka e sa pentasentle. Ke di tropa fale di tshwana le together by loving. Di tropa di tshwana ka fale le mo PJ Stars. PJ Stars ke hopola jangwe. Ga ba ne ba dira gatsa le batho Khane ba dira gatsa o tla bong karaba tla kganetsa go tshwere maike ga jana ke wa ka in charge etsa go go kopela jana ba se ba a tsopa se bone se bigi go fa history ya di company le tsinyana tse di dirile mo go lona le bala le di le dia producer ba tshameki ba le ba tsinyana o ka gopola di company tsara kana le ba tshepisong all stars di company tsara e kana fane di company tsara e ka fane le mo Orange Bob Rangers Maloma Kola. Everybody for a free kick. Cobra was super has 2 years in like a good Durenkop. Kako Bradfisher Basuka. Baka Ufihone. Kiss Kamanyana Fela. Bako pressure. How about Cobra? Oh, what a ticky shot. Lemana Gasa Rahel. India de Tata. Then the corner
Ghana ba ba khona bona le kobra go ya go ba fala ka kae re bona tiro ka khona kae ba tlhaba ka tlhaba mo go ka go bona sa tlhasana ke gone re bona se bona ka pasi go ha khona go febe fale la bo fela ga tiro go students na roba di pelo batho re ka go zone 9 ka kwa pasa Zakela le pasa abolacho pasa black poison. I still remember the game. But never eat that se bojana sig tata. Fale ne se turun kop student ne sa pile. Turun kop chilas snege chilas tota. Be zakela le pasa khana dira tira. Bo se ne se pasa academy le. Go tloga bo se ne sa turun kop student. Re bona ba go tsa kholo kopa kopa. Aba tsa kholo kopa. Aba re ka laita mollo kopa. Aba tsa kholo ba tsa go kopera go. Go ta ba go no le tla ga tshitse Petro. Aba tsa kholo ba ba tla kopa ya kopa. Petro. Aba tsa kholo ba ba pechar go kopera. E go ba tla le kana le fale la big boy tataki people ba ba go kopera go tla ga go fale. Re ba tla go la. E go ta ba le ke la tla ga sise. Aba tsa kholo ba tsa go kopera khale ba ka ba khale fale. E go ba ka de sise. Rabone. Tata de sise ron sise. E ke de kana le. E fale la sise. Ya go ba go le ba fara ba tlo go student. Fale go ba la tla ga kosnate. Una le tlhogonyana pierenyana nkosnate le ga le go siame a re tšwa mogone le ga le go siame go etsa fale le kana la nkosnate nathina a tsa ba tlhokomolo go kopele a go etsa ba ntse go botlhale gape go kopela go se bere ba sa bomba go ba tsa go la ba kopele e re bona kere ka gona thile ga tlhogofalo ka gopola gore Snake Park ga bo go le Brandfish ke di pleke tse gone di rilogantsweng ke di pleke tse ka kwana Soweto bontsi ba batho tswang ko Snake Park ba tswa ko Zolakdene ga mmogo le Miro Leslie Dobsonville e le gore ba na le di-relatives kgotsa go tloga ka kwane re bone ba go etsa kgwela a ba ntsha ka botlhalefale ba ka le bona go le bona sebapa a ba botsipa dikgopo a ba tsa kgwela ba go batla go kopele a ba ba bogone a re ka bona nnofa e re bone fale e re bona a ba mo roma ga boe a ba fina botsa mo e re ke re ka kgwela a ba go eta bogole fale kgwela ba go etsa ba ka bona sa tlhasela go kopele a go ba idisitse fale ba se bere ska pasa tlo ko student a khale ba go tloga ko bra go a gana mjongmane a re kilograma ke kopa bike mjongmane Era kilograma. Era motore. Senza le cose come stiamo facendo games. E ma la cosa è sicuro. E sicuro che non sta passando il recopsionente. Allora la galo da ora la maga. E vuoi un bomba FC. Arriva il bomba FC. Arriva la X-Men. Arriva la cosa sicuro. E senza le note. Non sta passando il recopsionente. Era noto. Bomba FC. E magari anche Samego, Wasawago Maximo Festive Games, 2025, 2026, Fala Yawasa Sikuto, Fala Gazavasa Sikuto, che Tavana 52.000, che ha guardato Big Fish, e la doppia le pena, ora Massamego, ora ragazzi la zia, e una lunga, Armano Bassa, ora Bassa Cabrani, no! Ma io c'era Cobravo, Armano Nagale, e senza le note, Armano Bassa con la Vanza Gassiata, avere tuoren come student una rata skele de blon bomba la ba come il bal ava semai ava sa con la balcona ava ba la togo arbona tuoren ava mo sekenya ava sa con tuoren go e vegana bomba FC o somra ava di volo segnale cargascopo big fish ancora not tuoren go student not bomba FC. Hayi ke simbingelele ke kakhulu lapha ke manje sibona nathi ithuba ke manje washo lithatha unozinti angizoqhubeka nomdlalo kodwa nje engizokhuluma kancane emjomana kaNdaba ngibona umdlalo uyashisa uyisivuthe uyabona ke lapha manje emlaleli awuthi nje ngizokuthathela nje kancane nje umzuzu owodwa nanto ke ibhola ke manje baliveza balithumela phambili lesho lavinjwa ibhola ngephimbo likadumisa ke umfaka ngobe bebambiza kanjalo asagijima kuyo lenkundla kodwa ke manje bathi big fish Tata Mjomani. Allora, le vedete fesi, che sa che Romela, era me la gente qua solo Natala, era me la gente qua canta, che a cubana le msengu, era noto sta passando in studente, era noto un po' mais. Oh ma come? Festive Games 2025, 2026, msengu, salera.
usho njalo ke umjomane ethi ke wemshengu ke shelela ke ndoda yamadoda ake ngishelele ke nami ke bakwethu ngibonge ke laphana ke kakhulu nakena ke laphana ke ufada ke wathi ungena ke wadla ke la amanenjana ke impijana kodwa ke kuthatha ke ibhola ke manje elibuyisele ke lengasemumva ke iyabheka ke la Toron Corp Students uyena ke kaye since uyabheka ke laphana ke uthi woza ke sidlale wena king ufuna ke laphana ke silemekeleke uyabheka ke laphana ke ufuna ke sibelebele iyathathwa ke ibhola ke manje ke eleseke ncengo ke phakathi ke nenkundla uyencenga ke manje ke ibhola elithe ke ibhola ayikhona ke laseke limceza ke la ibhola eliyathathwa ke manje ke ibhola engokhulu ke ukushesha uyena ke laphana ke VIP uyabheka ke manje uthi ayikhona ke uyakhuza ke la uyakhuza ke la umnumzane ke uPangene uthi ke ayikhona ke bafana ayikhona ke madoda ayikhona ke insizwa ayithum kanjalo ke mayizosuka ayithala banana ke madoda iyathathwa ke ibhola ke ibuye ke iqala ke phansi yona ke laphana ke iToron Corp Students kodwa ke lesethatha ke manje ke balithatha ke beqala ke phansi ke imboma bafuna ke laphana ke u-X-Men laseke lithatha ibhola ke lizokhotshwa 18 yateria laseke livinjwa ke manje ke ibhola sekudaleka ke laphana ke yona ke ikhona kiki ke la ikhona kiki ke sithathu kusona ke isumbe sokuqala phakathi ke komdlalo we-semi-finals yona ke iToron Corp Students ithathana ke phezulu neqembu lempoma FC ekuseyiqanda ke enhlangothi ke zombili elithe ke ibhola ke 18 yateria laseke liceza ke ubuso ke bamapare kwasekudaleka yona ke laphana ke i-goal kick isumbe ke sokuqala selidumela ke emasumpeni ayithala banana ke madoda uyashelela mshengu uyashelela ithathu ibhola ke iqale ke phansi ke elengasemumva bafuna ke madana nzizo uthi ke Mini Cooper woza ke sidlale ke nawe laseke lithathwa ke ibhola ke manje bathi ke woza ke sidlale ke laphana ke Anto laseke lihamba lothona ke ibhola seliphumela ngaphandle ke kudaleka ke yona laphana ke madoda i-goal kick izothathwa ke ibhola ke manje ke iyafuna ke la ikokotha ke njalo ke iqembu lawo laphana ke iToron Corp Students balokhu ke beza ke njalo sebephenduke ipiano belokhu ke bekokotha ithathwa ke ibhola ke pheshana nkundla bathi ke woza ke sidlale ke wena ke Pedre uyabheka ke manje ke ayikhona ke madoda isithatha ke ibhola ithatha uyena ke laphana ke umfana ke omuhle ke le o-X-Men uthi ke woza ke sidlale laseke lithatha ke ibhola yayisisala ke phansi ke indoda ayithala banana ke madoda ayithala banana isala ke phansi indoda uyakhuza ke laphana ke unompempe uthi ayikhona ke madoda ayikhona ke bafana ayikhona ke insizwa ayithum kanjalo ke mayizosuka iyathathwa ke ibhola ke manje ke ethunyelwa ke le phambili balithatha ke belibeka ke phansi Toron Corp Students bafuna ke Victor Osmane uyaligoba ke Victor Osmane lesethathwa ke ibhola elithathwa uyena ke laphana ke stopper man uyabheka ke laphana ke stopper elithe ke ibhola uthi ke woza ke sidlale ke wena Tsetse Fly laseke liphumela ngaphandle ke ibhola ke throw-in not laphana ke Mpoma FC
not laphana ke Durban Corp students iphuma ngaphandle ke ibhola yevisha ke laphana ke emumva uyena ke umfana ke uStopper ithatha ke manje ke ibhola balibeka ke phansi ke laphana ke iqembu le Durban Corp students bayabheka ke manje ke isala ke phansi ke indoda phansi ke umthwalo ayithala banana ke madoda uthi ke unompempe ke alithathe ke ibhola ke manje bese ke liphoswa ke la ibhola eliphoswa yona ke la imboma FC yalithatha ke ibhola ke manje leselamba lothona ke ibhola ithatha ke uyena ke lapha ke uRazo Thabo uthi ke wozadlale ke kayeyo uyabheka ke kayeyo lesedlu ibhola ke itinotorio liphakeme ke ithuku lakhe ke lapha ke umnumzane ke Nkabinde uthi ke ngifuna ke ungibone kahle ke wena mphangere ngena ke ngize ngamanxe lapha kade lese ke lithatha ke ibhola ke manje kwesokunene ke isandla bayilincenga ke manje ke ibhola elide ke manje ibhola elithatha ke libeko ke phansi phakathi nenkundla balincenga ke manje ibhola bathi ke wonke ke sidlala lapha ke wena ke silembeleke isala ke phansi ke indoda ayithala banana ke madoda ekhulukuthi ke phansi ke umthwalo ekhuza ke lapha ke umfoka mbangene etayikhona ke madoda asiqale ke phansi iyathathwa ke manje ke ibhola ethathwa ilona ke lapha ke iqembu labafana ke Durban Corp students bathi ke ifundiso uyebheka ke manje ke uthi ke ngidonse ke ithambente ke le phakathi ke itiniatere uyebheka ke manje ke uthi ke hlelekani ke madoda uyayifutha ke la inompempe pepe ekhona ke madoda uyasebenza ke la unozinte usebenza ke overtime ekulona ke iqembu lawo lapha ke impoma FC leselithatha ke ibhola ke liphumele ke ngaphandle ke isale ke phansi ke indoda ke la ayithala banana ke madoda and try to supply their strikers. Thank you. okuyona ke indlela ke la engalekelela ke ukuthi ke la bese ke ushintsha ke la umdlalo wethu wena ke mnumzane ke father kodwa ke la wefada ke ndoda yamadoda angazi ke mhlambe ke elisoke sithi ke la ukuthi ke fahla fahla neke la ubig fish sizwe ke ukuthi ke mhlambe ikuphi ke la esingakulindela ke kusona ke mhlambe ke isombe ke sesibili njengoba la amaqembu ke ekhathula ke la umdlalo kuse uyena ke unothi ke lapha ke father